Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Ikram, hari ini kita ingin mengetes Tengku Ikram untuk membaca bait Sulam Munawarak sebanyak 30. Apa Tengku Ikram siap? Siap. Sebelumnya mari kita perkenalkan diri dulu, asal dan tempat mondok Tengku Ikram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Saya berasal dari Tupin Raya, Kabupaten Kedia. Saya mondok di Dayah Mahat Tufatul Baiza Al-Aziziyah, adapun di Dayah Abia Muhammad Baidawi. Syukran Tengku Ikram. Jadi sekarang mari kita mulai. Silakan Tengku Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kullahi jabin min sahabil jali hatta badallahum syumusul marifah ra'au muqaddaratiha munkashifah namadu jalla alal inami biniyamatil imani wal islami man khasa nabi khariman karursila wa khairi man adal maqamadil ula Muhammadin sayyidi kullil mudafa al-arabi al-hashimi al-mustafa salla alaihi allahu madamal hijaya khudhu min bahri ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin bil itida wal ba'd wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatu kanawilil lisani fayasimu afkaraan ghayil kata wa anda kikil fami yajiful kita fahaka min usulihi kawaida tajma'u min fununihi fawaida samaituhu bisulamil munawraki yurka bihi sama'u ilmil maddiqi wallaha arju ayakuna khalisa liwajhil karimi laysa kalisa wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawalladi yadadi wal khulfu fi jawadil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali wa ibnu salahi wa nawawi harrama wa qala qawmu yang bagi ulama wal qawlatul masyhuratu sahiha jawazu li kamilil kariha mumarisi sunnati wal kitabi liliyata bila sawabi ma bihi lada thawrin uthilun abi kulen syarihin bal tabdahil wa ma li tadhikim bihi tuthila bihujjatin yurafu indal ukala dilalatul lafzi ala mawafaqa yad'una dilalatal mudawaka wajud tadamunan wa maladhim fawatil damun imbi aglinil tudhim mustamalul asfatinya itu yujadu imamu rakabu wa imamu fradu wa awalan madalla judu wala judu imana wa bi'azi madala wa ala kismani anil mufrada kulliyin au judiyin itu wajid famufhi mustirakinil kulliyu kasadin wa autu judiyu wa awalan izadi infihan daraj Pantumu awli aridhani takharaj. Cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih status belajar adapun santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.